तुम dak sakuri bakuri kawe unemployed problem bang thepik lo lasini li tum ladak hamren district employment office along nili tum ka protest ban sigi bang lo laselam the bang la lo la sob BJP sarkar ke bang pen ili tum ladak Karbi Anglong unemployed problem ke the bang la puelo non third grade la pen fourth grade on the Karbi Anglong autonomous council chipin edelo third grade fourth grade na pian ta dak Assam state pen Lasi ladak ka prang mentali tum ladak Kongres adin menta target program ke litum cipi bom. Lasi non mga Karbi Anglong ladak litum along autonomous council andar along ke doa sakurian non dak high school teacher, ME school teacher, LP school teacher isame non litum vacancy do piklo non ikan tom flipen ladak vacancy post do lobom ta ladak cipi ne even ki chokidar anta dak cipi ne chokidar ta nikan tom nikan fli ladak Apo so bang ke akali do koklo nonanta bel ke theng bangawe o somar tum ke theng na lang ke roe bangawe halo posona problem theng lo aprang prang la sona problem ave la so BJP sarkar dak Karbi Anglong autonomous council chari re ko ke komane yong si ki thipo plot aprang Kongres adin ke thithia ko ta apply lo la ke thipo pot ne pansi sakuri nang pinang posar pui thithia ko penda aprang ke nona bang ke hala bang ke badelo Aciklo ningkanan tahala so vacancy puspu piune. Lati hala dak lenang litung kompiar mo. Aprangka muni dongsi. Je lake rengune memelo ke solo plot nang le chor polo so muni da thidapo posar. Laso khali de me ne panang pino po loge. Yong si komane hang lo plot ala ke nang kang prang thithie ko popola tum ti long prang lo prang ke joyo. Ciklung yonang pa angbong me je appointment ke long nang litum lang. Lasi Hala so bangke non mangkala so BJP sarkar ke bang pen hala so jakong mangkave pinlo non ladak hamre na long usame ladak district ili tum ladak akimia district lo dak sakuri bakuri nang klangui bom ta ladak thang Karbi Anglong autonomous council pen thang advertisement ave pinlo advertisement pichi pisa hala dak statement si ladak nang ke hangi lasi apawaranta la so BJP sarkar ke bang pen autonomous council apawar ke chirui laplo a council tum a CME matum MP MLA tum a mek jang rong ti tie joine lasi son da kak se mek jang rong joine si ili tumen la dak pen ese dia power ke thananta atu ala apo ki progon da che thek ndela tu hala dak organization a kaprek opposition a political party tu ka protest joine si non hala so problem ngalang tu non ko bang ke pai stop joipu tamu ko pine na che plangi election judat pen afir bang ke la election joine hang jui po joine ne pine non ko pai stop che lasi amovang ve pin ki lu ke man mela so BJP council ka charia tum lasi la so jane si nilitum la dak pini employment officer long sa nilitum la dak na protest ang ko bangke niligi pui bangke lasi alang litum therak nai lasi non council ka chari boma CMEM la dak MLA MP tum therak mek do nai Karbia khe pan khali ka chong thui Karbia khe la pan ka dak litum Karbi Anglong autonomous council la pavar aja kong ke pavirlo hala daka vive non litum daka Karbi Anglong lang son da panchayati ras litum nang bipo po son ta lang litum akaprek nang paklang tang lo lasi litum ke dotang pawaran tan litum na pavir lok lo lasi laso BJP sarkar